ngumhlaba osukwenza kube normal ukuthi isalukazi sithandane lo mntwana kuthiwe ndo Ben 10 wami. Ngumhlaba odayisela njengesidakwa, ngumhlaba othi umuntu ethandana lendoda yomuntu athi ngile blessa yami, ngumhlaba odayisela njengesidakwa, ngumhlaba othi umuntu ekhomba amadoda abantu esidla imali zamadoda abantu abizwe ngesikhiwa kuthiwe yi-slay queen, ngumhlaba odayisela njengesidakwa osindwa izono zabantu. Nxa sokukhona emakhokhoba lokhu, nxa sokukhona enkayi lokhu, nxa kukhona ewanke lokhu, nxa kukhona elupane lokhu, nxa kukhona eBaitbridge lokhu, nxa kukhona eCountry Park lokhu, kutshengisela ukuthi uJesu sezakuza masinyane. Bathandekayo, lumhlaba usindwa isono sabantu masinyane, uyakuwa ungabe usavuka futhi. Isaiah 51 evesini lingelika 6, zwana ukuthi uThixo uthini encwadini kaIsaiah. Uthi phakamisela amehlo enu phezulu likhangele lasemhlabeni phansi, ngoba iphezulu liza kunyamalala njengentuthu, umhlaba uguge njengengubo endala, abakhileyo kuwo bafe bathintitheke njengemiyane. Hayikalilizwa iBhayibhili bathandekayo, lithi khangelani phezulu likhangele lasemhlabeni phansi, ngoba bathandekayo iphezulu kwelinye ilanga elingekho khatshana liza kunyamalala. Ngesizathu bani? Lumhlaba usugugile njengengubo endala, ngumhlaba osuguge njengengubo endala. Thina sisakhula, kwakungakabi lokungama-twin one, kwakulokuzingubo lokhana okwaso kukudala. Phela ungambathi ingubo endala engani sisefekile, nxa lilele lingu-2 ungazama ukuthi ukhiphe unyawo luyaphuma ngale kwengubo. Kuthiwa umhlaba usunjengengubo endala masinyane. Lumhlaba uyakuwa ungabe usavuka futhi. Ikumhlaba usulezulu elibulala abantu kulama-cyclone, ngumhlaba osugugile njengengubo endala. Singakhangela khona lapha eZimbabwe ucyclone Aida ngoMachi ngo-2019 bathandekayo east yeZimbabwe le part of Mozambique wafa abantu abaningi. Ngumhlaba osuguge njengengubo endala. Ucyclone Dineo ngoFebruary 2017 eCholocho the part of Plumtree abantu bakhukhulelwa izindlu. Bathandekayo, ngizama ukuthi sisondele eduze, kakwenzakali mahara lokhu kuthi uJesu yeza futhi. Ngumhlaba osuguge njengengubo endala. iBhayibhili lithi abakhileyo emhlabeni kabakafi, bazakufa bathintitheke njengeminyane. Khangela i-coronavirus ukuthi yenzeni emhlabeni. Khangela ukuthi e-Italy wafiwa njani, khangela ukuthi emazweni kufiwa njani. Bathandekayo, ngumhlaba osuguge njengengubo endala. Umhlaba uvala amashophu, umhlaba uvale yonke into, kube ku-lockdown ngoba kusesatshukufa. iBhayibhili bathandekayo lithi lona abakhileyo emhlabeni bazakufa bathintitheke njengemiyane. Nxa kusenzakala lezi zinto, balaleli, zwana ukuthi uThixo uthini. Yonke into ihlabela ingoma eyodwa, yonke into ijumayela ntshumayelo inye, ithi uJesu yeza futhi. Ngilapho kumemezela ukuthi bathandekayo, uJesu uyeza futhi. With the vaccine or no vaccine, Jesus is coming again. Bathandekayo, uJesu uyeza. Konke okwenzakala emhlabeni kuveza ukuthi lumhlaba susiya kogoqanyawo kophela ndaba. Abadala bathi ungaphele ukuyahlola, ingungu ingakhala kakhulu sizadabuka. Bathandekayo, ekhaya kuyahanjwa, uThixo uyeza futhi. Funda lami ibhuku likaJoel. Joel ngchapter 1. Hithi yona kuverse 1 to 2. Zwanini lokhu lina badala,
lilalele lonke lina elakhile elizweni. Kwake kwenzeka yini okunje ensukwini zabantwabenu? Kutsheleni abantwabenu, labantwabenu bakutshela abantwababo, labantwababo bakutshele esinye isizukulwane esilandelayo. Hayi kalingizwa bathandekayo, iBhayibhili lithi zwanini badala, lalelani zakhamizi zikaplanet Earth. Kwake kwenzeka yini okunje ensukwini zabantwabenu? Kutsheleni abantwabenu, labantwabenu bakutshela abantwababo, labantwababo bakutshele esinye isizukulwane esilandelayo. Zwanini badala, kwake kwenzakala yini okunje lisakhula ukuthi abantwabenu sebethanda ukuzithokozisa kulokuthanda uThixo? Zwanini lokhu lina badala, lilalele elakhile elizweni. Kwake kwenzakala yini okunje ensukwini zenu? Kudala abantwana abangamankazana babepheka njengabonina, kodwa khathesi sebedakwa njengaboyise. Bathandekayo, kwake kwenzakala yini ensukwini zenu? Kutsheleni abantwabenu, abantwabenu bakutshela abantwababo, abantwababo bakutshela esinye isizukulwane esilandelayo. Zwanini badala, kwake kwenzakala yini okunje ukuthi kwakhiwa amabhawa abe manengi ukwedlula amachechi? Kutsheleni abantwabenu, labantwabenu bakutshela abantwababo, abantwababo bakutshela isizukulwane esilandelayo. Zwanini badala, kwake kwenzakala yini ensukwini zenu ukuthi umntanakho athi ngikhombile, umntanakho athi ngilentombi esitshwe indoda? Bathandekayo, athi ngibuye lo malukazana yena engu-Adamu akuphathela uSteve. Hayi kalingizwa bathandekayo, kwake kwenzakala yini okunje ensukwini zenu ukuthi abantwana bayavelelwa sibatshadise namhlanje, next month badivorce? Bathandekayo, kutsheleni abantwabenu konke lokho okwenzakalayo. Kutshumayela ngoma yinye konke lokho okwenzakalayo. Kutshoni bathandekayo? MaKristu kuthi uJesu uyeza futhi. Funda lami encwadini kaDeuteronomy kuchapter 28. Deuteronomy chapter 28 verse lika 22. Nanto ilizwi likaThixo. Uthi yena uJesu ngingakabuyi zwanini, inkosi iza kuchaya ngezifo ezilinciphisayo, la ngoqhuqho, la ngokuvuvuka komzimba, la ngokutshisa okukhulu, la ngenkemba, la ngemkhuhlane ezalidla kancane kancane. uJesu uthi ngingakabuyi kuzakwehla ama-pandemic. uJesu uthi ngingakabuyi kuzaba nama-chronic diseases. uJesu uthi ngingakabuyi kuzakwehla imikhuhlane. Khathesi abantu bayagula, abanye bagula o-antibiotics, abanye baginya amaphilisi e-BP, abanye baginya ama-ARV, abanye khathesi bathandekayo baku-isolation bale coronavirus. uJesu uthi ngingakabuyi imikhuhlane izaba khona. Mina icorona kayingethusi, ingitshengisela ukuthi ikhaya liyanukelela. I-HIV kayingethusi, ingitshengisela ukuthi ekhaya kuyahanjwa. Ama-heart disease kangethusi, antshengisela ukuthi ekhaya kuyahanjwa. uJesu uthi kungakayiwe ekhaya kuzagulwa. Ukugulwa bathandekayo yisibonakaliso sokuthi ekhaya kuyahanjwa. Bathandekayo, hamba lami eBhayibhilini encwadini kaMikha. Mikha chapter 7 iverse ngelika 3. Ithi yona izandla zabo zikhuthalela ukwenza okubi, umbusi ufuna isipho ngamandla, abahluleli bamkela izivalamlomo. uJesu uthi ngingakabuyi nxa sengiseduze ukuza. uJesu uthi nxa izulu selinukelela abantu bazakhuthalela ukwenza into ezimbi. Ebantwini khathesi sokulula ukubona kulokwethemba uThixo. uJesu uthi ngingakabuyi izikhulu lababusi esibathembileyo
ukuthi basidefende yibo abazaba corrupt. Ithi abantu bazamukela isivalamlomo. Ungakhangela emhlabeni ukungathembekile, corruption kuqansile. Ema-church corruption ikhona, emhlabeni corruption ikhona, emsebenzini corruption ikhona, kuhulumende corruption ikhona. Bathandekayo, uThixo uthi ngingakabuyi kuzakuba le corruption, abantu bazakudiswa. Khathesi ufuna yonke into uyadisa, ufuna ipassport uyadisa, ufuna ilicense uyadisa, ufuna i-exception letter kusobhuku uyadisa. Ayikalikiso bathandekayo, uThixo uthi singakaye ekhaya abantu bazamukela imdiso. Habe sasithi yena uJesu, verse 4 verse 5, ungamthembi umakhelwane. Abantu bensuku zokuqina uJesu engakabuyi ngabangathembakalanga. Kudala thina sakhula lalisithi nxa lihamba lichiya amakhiye kwamakhelwane, kodwa amakhiye lizathatha kwamakhelwane. Khathesi umakhelwane kathenjwa, inkukhu zakho zingangena kuye kaziphenduke. Abantu bensuku zokuqina abangathembakalanga, iBhayibhili ithi ungamkholwa umngane. Bathandekayo, kudala wawuthulula isifuba sakho, uthululela umngane. Khathesi umngane kathenjwa, uyathi umtshengisa ijaha lakho akuchaya izithende. Khathesi umngane kathenjwa, uyathi umtshengisa intombi yakho ivukinge yakhe. Ngabantu bensuku zokuqina, abantu ongeke ubathembe. iBhayibhili ithi umvalele umlomo umkakho olale esifubeni sakho. Bathandekayo, ngabantu bensuku zokuqina ongeke uthembe ivini lomfazi wamthetheyo, ongeke uthembe ivini lo baba ohlala layo. Uyakufonela athi semvelwe yimota yena eku-small house. Ngabantu bensuku zokuqina abangathembakalanga ongaseva efonini yakhe athi plumber khona kwi-small house. Ngabantu bensuku zokuqina abangathembakalanga bathandekayo abalama message adilithwa nxa kufika endlini. Ngabantu bensuku zokuqina ongeke umthembe, uyabusithi umama uyafraya ekitchen kanti ubilisa amafutha ukuthi azokuthela. Ngabantu ongeke ubathembe, othi lingacabana ahambe tshela umhlaba wonke ngamaphutha lokwehluleka kwenu. Abantu bensuku zokuqina angeke ubathembe. Uverse 6 uthi ngoba indodana idelela uyise, indodakazi ivukela unina. Abantu bensuku zokuqina abantwabethu bathandekayo sisebevuka okunye, umntwana ongumfana ongeke umkhuze, uthola wena ungubaba usuchaya isoprano ngikhaya sokuyikho kubhongayo kuchaya umthetho. Sikhuluma ngemizi abantwana esesingasakwanisi kubakhuza. iBhayibhili ithi yona indodana ivukela uyise. Sikhuluma ngensuku zokuqina uzwe kuthiwa umfana uchaya uyise. Sikhuluma ngensuku zokuqina imbanje sezibhenyelwa ngikhaya. Sikhuluma ngensuku zokuqina abazali abakholwayo abalamasofa abhokozwe izitompi zogwayi. Sikhuluma ngensuku zokuqina abantwabethu abalala out singakwazi ukuthi balele ngaphi. Kuthiwa indodakazi vukela unina. Ngeke ubakhuza abantwana bethu abangamankazana angakhompa kungani semile ezinye izinto, ngeke umkhuze, ngeke umenzeni, ikakhulu nxa esekwazi ukukhuluma isikhiwa engabambelelanga. Uyakutshela lamabala ongawaziyo respiration labo photosynthesis. Bathandekayo, ngabantwana bensuku zokuqina ongeke ubakhuze. Ungathi kugqoka bani, uyathi is like mama you are old fashioned. Ungazama mntanami, ungakhomba ungaka athi kathi mama ungacalculator when wanzala ungakanani. Ngabantwana
ongeke ubakhuze. iBhayibhili ithi umalukazana uvukela uninazala. uJesu uthi ngingakabuyi bathandekayo kuzaba lokungazwanani phakathi kwamamazala lomalukazana. bathandekayo, nxa kulabantu abazondanayo umalukazana lomamazala, uthola umamazala engakhulumisa umalukazana, uthola umalukazana engakhulumisa umamazala, balwe bathandekayo. umuzwe umamazala esithi lowu ngamthwala 9 months, umalukazana athi lowu ngimbhabhula ngesifuba sami. ngabantu bensuku zokucina ongeke ubatshele okokwenza bathandekayo. othola umalukazana elamajukela legrosari ehlale odrophini. bathandekayo, abantu bensuku zokucina othola umamazala ezondela igrosari yomntanakhe yenithethe. abantu bensuku zokucina iBhayibhili ibisithi izitha zomuntu zingamadodana omuzwa ngakibo. abantu bensuku zokucina bayazondana bona bezalwa mama munye omphuma ngiphume. bazondane bangakhulumisani. abantwana bekela ukugcinana bayegoli, omnye aswela indawo yokuhlala, omnye khona. bazondana abantwana baze bathakathane, bafakelane lemithi, bafungelane amajoyi, amakhala bomvu. bathandekayo, ungathola abantu abazondanayo kakhulu ngabantu abayizihlobo. khathesi kudala bathandekayo wawuthemba isihlobo, khathesi ungaba lohlupho kawuncedwa isihlobo, uncedwa ngabangane. ngumhlaba esihlala phakathi kwawo. wathi iBhayibhili ngiyalithanda kuLuka 21 verse 28. uJesu abesesithi lingabona lezi zinto sesenzakala, lulamisana amakhanda enu, libheke phezulu ngoba ukukhululwa kwenu sokusondele. ayikalingiswa bathandekayo, lingabona icorona iqeda abantu, lingabona imikhuhlane ingasapheli, lingabona obaba bengasathembakalanga, lingabona abantwana bengasalaleli, lingabona izinto sesenzakala, ukukhululwa kwenu sokusondele. ngihlezi ngitshela abantu ukuthi ukuza kukaJesu so kunjengokuphuma kwelanga. wenza umthakathi useqedile ukuloya kumbe kakaqedi, ilanga liyaphuma. ukuza kukaJesu kunjengomama ozithweleyo. whether isisu silomnikazi kasilamnikazi, whether sibikiwe kasibikwanga, whether ubhalisile esibhedlela kabhalisanga, whether uthengile ipreparation kathenganga, 9 months ingatshaywa umama uyahelelwa belethe. ukuza kukaJesu kunjalo, kakulandaba ukuthi uyakhonza kumbe kawukhonzi. uJesu yeza masinyane, kakulandaba ukuthi uyanatha kumbe ukholwe ezinyangeni. uJesu yeza masinyane, kakulandaba ukuthi ufundile kawufundanga. uJesu yeza masinyane, kakulandaba. bathandekayo, ngilapho kumemezela ukuthi bathandekayo, usindiso lwethu soluseduze kulesikhathi esaqala ukukholwa ngaso. uJorgina wathi esetsheliwe ngamakwanta lawo, uJorgina kazange ahlale. kangiyazi yakho impilo ulemkenke yomhawu, kangiyazi yakho impilo ilemkenke yokudakwa, kangiyazi yakho impilo ilomkenke bathandekayo yokungathembeki, kangiyazi yakho impilo awukamamukela uJesu. ngithi uJesu yesa, uJesu yesa, uJesu yesa. Georgina gucuza, umyeni useseduze. inkosi ibusise ukufunda kwelizwi layo. Amen.